Assalamu alaikum, урметли сержилер. Тамам бүгін бұл вақытта Милли телеканалында хаберлер автоинформацион программасы эфирге чыққан. Студияда мен Фадиме Сейтмаму чалшам. Бұл афтаның ең мұйым хаберлеріні біздің яйынымызда текрар көре білесіңіз. Бүгін программамызда. Ислам Терек районында яңы жами пейда олacak. Қырымда яш мимаржы ярышының нәтижелері шығарылды. Бірінші ерні қазанған ең büyük мүкафатны Умраға саяхатнамені әлде етті. Ахмезжетте ескі лифтлердің яңы лифтлерге деңіштірілігі башланды. Кuyumcu bu zinaat ya da istidat mı? Bu sualge cevapını kuyumcu vatandaşımız Talat Abdullayev біле. Bu videoger haberlerini bizim yayınımızda seyir etiniz. Ислам Терек районының Эсен әлі көйінде тезден жами пейда olacak ерлі сакинлер bu вақияны 30 yıldan ziyade beklediler. Құруcılығының бірінші басамағында мұхбирimiz Safiye Шукурова иштирак etті. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Эсен әлі көйінің имамы Нариманаға тантаналы тедбірні әдеттінже дуадан башлай. Көйде жәми құруcılığı үшін топырақ айрылды. Сәкенлер бұны 30 yıldan ziyade beklediler. Talep ettik, tırıştık. Onda bunda çok hareketler yaptık. Aman Allah Teala öyle oluştu ki bazı yerlerde işimiz uymadı, bazı yerde de komitler bekledik. No, Allah kısmet etti bugünkü günü. Bize yardım etti Allah'a çok şükür. Bize Belbek Ruslan İsmailoviç, Allah ona yardımcı olsun. Allah kısmet etse biz aslında en ertecesi biz Ramazan ayına çıkmak, en geçisi de Kurban Bayramı'na çıkmak. İnşallah Allah kısmet etsin. Allah razı olsun. Ya elbette biz çünkü hepimiz bekledik. Biz hazırız. Ellerimizden, köküşlerimizden, akşalarımızdan, sadakalarımızdan Allah bize kısmet etse biz hazır olup bekledik onu. 4 koyunun yani Kriniçki, Nayman, Bulganak, Kruglik ve Eseneli köylerinin musulmanları bu ise 700'den ziyade adam cemi hurmağa ruhsat verilmesi hakkında rica ettiler. Ama Ukrayna devrinde bu ricağa bir kimse dikkat ayırmadı. Vaziyet 2014 senesinden son denişti. Eseneli köyünün merkezinde cemi teklenilmesi için 12 сотка топрах айрылды. С точки зрения логистики, доступности нескольких сел, это будет, конечно же, таким центром единения. И, конечно же, хотелось бы, чтобы эта мечеть была всегда полной, и люди повышали нравственность, не отрывались от своих традиционных ценностей. Мы должны понимать и осознавать, что без взаимного доверия, без взаимной работы, это религиозных организаций, джумата, то есть местной мусульманской общины, это нашего муфтиата и, конечно же, это органы власти. И радостные лица, и улыбки, это все результат нашей совместной работы. Bu senenin avgust ayında İslam Terek rayonuna Devlet Milletler Ara Komitetinin rehberligi iş ziyaretinin kelgen edi. O vakit Kenede yerli hakimiyetten cami kuruluvu için damartanın ayrılığı meselesi kotarıldı. Beraberlikte cami için bir damarta değil de 2 damarta ayrıldı. Endi komşu Nayman köyünde de cami kurulacak. Проблемный вопрос долгий период времени не решался благодаря совместной работе и пониманию со стороны администрации Абрикосовского сельского поселения и администрации Кировского района. Данный вопрос решен положительно. Поэтому люди имеют возможность начать строительство новой мечети. В селе Абрикосово также на сегодняшний день есть договор о передаче безвозмездного пользования под земельный участок. Конечно, со стороны религиозной общины сейчас делается все возможное для того, чтобы начать данное строительство. Хайырлы хабер ишеткен сон ерлі сәкен Арсен Сеттаров байрамға хой бақшыш етті. Әдетлеріміз бойынша темел хойлығындан евелі құрбан чалынды. 10 tane caminin açıldığını gördük Kırım'da. Allah'a şükür, çok şükür. Pek güzel. Bile gitse pek güzel. Allah büyüklerimize Allah sağlık versin. Yaşlar, çapaylar şimdi büyük oylar, deputat oylar, Allah olsun da olar mı? Allah'a şükür. Bu damartanı Kırım musulmanlarının dini dairesini bedava kullanuvga berdiler. Yerli sakinler eposi temel koyu güçlerinde faal iştirak ettiler. 15 dakika içinde 3,5 tonna beton koyuldu. Biz isteyimiz ki bizim orf adetimiz, dinimiz, tilimiz her yerde yaşansın ve dinimizin kutmak için gerek olan infrastruktura olsun, ama bunun için dini idaremizle beraber halkımızın birlik beraberlik içinde çalışmasına bağlı. Eğer biz hareket etsek, Allahu Teala hareketin bereketini de bizlerge көрсетecektir inşallah. Когда будет построена мечеть, в проповедях будут звучать призывы к добру и миру, спокойствию и согласию, миролюбию и милосердию. И пусть Аллах
благословит вас за богоугодные дела. Бүгін ерлі сәкінлер үшін ақиқи байрамға чеверілді. Bize cami kurmaya yer verdiler. Onun için bütün cemaati toplayıp ağaçtan nezetli ağaçlardan, plovlardan ağaçını yakında koyda kavurulacak kısmet olsa. Halkımız için Allah yardımcı olsun halkımıza bu nezetlikler bütün bizim halkımız için. Найман көй мемориетінде бұл бірінші жәми олacak bu yerде бірден 150 адам намаз қыла білежеклер. Сәкінлерні жәми көйінің мерkezінде құручылығы да қуандыра. Яқын ерде гол янында есе келсе ерлеші. Эки культ объект ян-янаша олғаны Қырымда муабитлік ве парышы олғаныны таздықлай. София Шукурова, Эльдар Заитов, Миллет үшін. Қырым муфтиятында Яш Мимарджи адлы ярышның нәтижелері чықарылды. Ең истидатлы мутихасыслар шер құржылығымен оғырашқан факультетлерінің студентлері жәмилерінің ескі слейхаларыны тағдым еттілер. Ким ғалип шықты? Ве ярышның ең бұйық мукафатыны, яни Мекке ве Мединияның мұқадес ерлеріне сияхатнамені кім елді етті? Бұны Наджия Исаева біле. Поздравляю, это диплом за первое место, за лучший проект мечети Крыма от Верховного управления мусульман Крыма и Севастополя. Хайрғав сізлерні ве бірінші ер үшін фахри ярлық. Алим Баитов Яш Мимарджи ярышының ғалибы oldu. Эн қиметлі мукафатны Мекка ве Мединаның мұхадес ерлеріне сияхатнамені Қырым мұсылманларының муфтисі бақшыш еті. Onun konkurs işi en güzel dep tanıldı. Yaş Mimar Cami'nin cihima eksiz reyhasını işlep çıkardı. Bina kuruluğu esasında o hem Kırım hem de dünya camilerinin elementlerini kullandı. Джами состоит из входной группы помещений. Основная центральная группа выделена так называемой аназой и украшена мукарнасом. Это сталактитовый свод, традиционное, в том числе и крымско-татарское умение каменщиков возводить подобные сооружения. Алим Баитовның лейхасындаки жами Кырымның eski ibadetxanelерінің үменесі бойынша yapılған. Кечкен шымдыки ве кележек заман Кырым-татар медениетін бірлешуі дивар ве пенжере yazılarında açık aydın көрініп тұра. В помещении мечети находится второй этаж, деревянный мафель и основное здание, которое также украшено различными витражами и каллиграфическими надписями. Мында имамның evi, абдесхане, ички базар, анбар, машиналар үшін ерлер ве ешіл зона бар. Четырехскатная вальмовая крыша, сачахлый F, которая имеет довольно большой выступ относительно торцов здания, приблизительно метр, и декоративные сачахи, крымско-татарские деревянные элементы. Bu yönelişte Yaş Mimar 10 yıldan ziyade çalışa. O çoktan çok muvaffakiyetli işlerinin müellifidir. Это у нас получается тоже, можно сказать, семейное ремесло, которое передается уже, получается, я второе поколение, которое занимается архитектурой. Из реализованных проектов на сегодняшний день это частные дома, в том числе в крымско-татарском стиле, в современной архитектуре. Ахтем Межмединов Хайтек услюбіне жамinin лейхасını hazırladı. Zemanevi ibadet evini yaratқаны için ikinci yerini kazandı. Aslında caminin территориясını оборудован esasında namaz kılmağa için bölümlük esasında dura. Hem de bu yolaklı bölümlükler onların kengliği 1 metre 20 santimetre. Üçüncü yerге birden iki konkursant nail oldular. Bu Hasan Nuriyev ve Nuriye Sitveliyeva. Kız seyirciler sevdası mükafatını kazanıp Devlet Duma mebisi Ruslan Balbek'ten bahşiş aldı. Единственная девушка, и хотелось бы, чтобы вы также развивали архитектурную мусульманскую мысль с учетом крымско-татарской линии, да, то есть наших традиций, нашей культуры. Это вам благодарственное письмо и подарок, он только тяжелый, давайте куда-то, да. Это у крымских татар целая традиция, так кофейная есть. Чтобы вы гостеприимно принимали себя дома. Да. Шehir kuruculuğunun Oğraşkan Fakültetinin 3. kurs studenti jüri azalarını ayrette kaldırdı. Onun fikrince kuruculuğunun her bir basamağı yekünlegen gibi olmalı. Lakin kerek olgan vakit, yani binalarını koşmak mümkün olacak. Два минарета. Есть входная зона, в которой у меня, если посмотреть на картинку, то видно, что есть крытая зона.
Иштиракчыларның эшләренә билгеле жюри азалары кыйммәт кесте. Олар бер кача эсас критерийләрне назарга алдылар. Бу бинаның эстетик кыяфәте, мемарның усталыгы ва регионыбызның спецификасы кеби аләмәтләр oldu. Ее формы и внешние изображения, они действительно будут подчеркивать вот это будущее направление развития города. Да? Cəmilər Qırım-Tatar xalqının tarixi və mədəniyyətin ayrılmaz qismidir. Bu ibadətxana olmaqla bir sırada hem de medeni miras obyektləri sayıla. Yarış demek bizim geleceğimize bakmak demektir, bilmek demektir, görmek demektir. Onun için yarışın yapılması tek amacı o. Bizim geleceğimize, neslimizin içinde var mı bunu becerecek, yapacak, istekli, yapan? İşte bu en önemli bizler için ve milletimiz için budur. Şükürler olsun. Bareken biz bunu elan ettikten işte bugün neticeye çıktık orada. Güzel. Yaş Mimar adlı yarış Muftilikte Avgust'un 16. günü başladı. Anda 35 yaşınaca studentler ve mimarlar iştirak edebildiler. İşler bir ay devamında kabul edildi. Teşkilatçılar konkurs her yıl geçirecek deyip işandıralar. Dilara Şevketova, Naciye Isayeva, Ramazan Alivapov, Millet için. Qırım paytaxtında eski liftlerini yangi liftlerge dengiştirib başladılar. Bu hafta Balaklavskaya soqağında yerleşken çok katlı evde onlarning birincisi yerleştirildi. Bu işler hakkında Fatime Seydametovaning levhasında. Sabah erте Balaklavskaya soqağı 63 adresi boyunca yerleşken evde Armen Tarusyan eski liftni demontaj etti. Bu bina 1992 senesi kurulgan edi. Montajcı adamlar tertibatni nasıl kullanganına şaşıp kala. Грязный, ржавый. Мы как приехали, они вообще не работали. Уже все старый. Он не может так работать. İşçiler şahtаны temizleyler, liftni hareketleştirip onu çıkaracak olalar. Yarım aydan sonra onun yerinde yangi xavfsiz ko'targich paydo olacak. Они все электронные, как бы управляют, в принципе, частотный преобразователь, там платы матричные, как бы. Вот. Ручного режима, релеек там никаких нету, да. Все как бы новое поколение. Ev sakinleri bu vakаны bir yıldan beri beklediler. Komşu evde lift yıkılıp küçük evladının anayla kulgan son adamlar topege tek merdivenlerden ko'tarilediler. Перелом шейки бедра. Еле-еле хожу по комнате только. Чтобы мне спуститься, представляете, ну пусть 5-й этаж это не так уж высоко, но во всяком случае очень трудно. Конечно, очень трудно было. Мне-то, как бы я занимаюсь фитнесом, мне это не проблема, а люди пожилые с детьми, конечно, это проблема. Вот, поэтому очень замечательно, и время пришло. Все ресурсы истекли за 27 лет в эксплуатации лифта, поэтому уже пора. Bu 10 katlı evde liftler Sovet devrinden beri çalışadilar. Yılın başından ular kullanuvdan çıkarıldı. Şimdi zamanıvi liftler yerleştirildi. Umumen bu evde 3 yangi lift olacak. Ular en azdan 5 yıl hizmet edecekler. Bir zamanıvi ko'targichning fiyati 1 milliondan 2 millionga rubleni tashkil etdi. Ularni qit'ada iste'mol etdilar. Cumhuriyatimizda çok kvartiralı evlerinin kapital ta'minot fondi Eki Rusiya mexanik zavodining anglashma imzoladi. Мы контролируем процесс приезда лифтового оборудования на территорию республики на ежедневной основе. Второе, нами заключен договор со специализированной компанией по строительному контролю, которая на ежедневной основе также выезжает, контролирует ход выполнения работ, количество персонала, соблюдение техники безопасности и, соответственно, передачу демонтированного оборудования собственникам либо управляющей компании. Yılın sonuna yarımadamızda 400'den ziyade liftni deniştirmege planlaştıralar. Ulardan birincisi noyabr ayında eksploatatsiyaga topşırılacak. Fatime Seydametova, Giray Abdullayev, Millet için. Ақярда исторический атлас культуры Крыма adlı leyha maketinin taqdimnamesi olup geçti. 2 tomlıq neşirge 13-18 asırlar Kırım tarixinin asıl menbaaları esasındaki antologiya ve cenkten evvel Aqyar regionunda çoxtan berili yaşaganlarının hatıraları kirsetilgen. Maketinin hazırlanuvuna maliye Aqyar büdjetinden ayrıldı. Onu Karaman şehir için içtimai cihetten emniyetli leyhalarga subsidiyalar berilüvü programması boyunca geçirdiler. Taqdimnamede muhabirimiz Ayşe Шулакова bulundu. Исторический атлас культуры Крыма adlı leyhanın taqdimnamesi Aqyar şehrinin milli medeni merkezinde olup geçi. Maket işlenmesine şehir büdjetinden para ayrıldı. Bu Aqyar regionu için içtimai cihetten emniyetli leyhalarga subsidiyalar berilüvü programması. Всего 450 тысяч. Вот. Ну и она в основном у нас ушла именно на поездки, на обработку материала, вот, на работу с типографией, оплату работы специалистов, потому что у нас работал переводчик, корректор текстов. Исторический атлас культуры Крыма
Крыма бу эки томлық нешірдір. Бірінші қысымда 13-18 асырлар Крым халығының тарихы тасвирлене. Бу асыл мен балар эсасында yazılған антология. Мында 300-ден зияды тарихчы, географиячы, вет саяхатчыларының қадими мақалелері топланған. Бутун малюмат хронологик тертіпте тізілген. Там страниц на 700, наверное, получится. Такая Википедия Крыма. Только не современных авторов, а именно авторов того времени, которые как бы были участниками этих всех событий. Гирей Баиров этнографические заметки в поисках утраченного Крыма китабының экінші томының мөйлефыдыр. Эркеші зенаты бойынша экім. Крымда жеңтен эвел яшағанларнен лаф етіп, Крым татарларының топонимикасы, турмышы ве медениеті ақында малюматны 10 жылдан зияде топлады. Тамыр халқының чешіт шевелеріне буюк диккат айыра. Атласқа чоқ йыллық ішінің тек кичік қысмы кірсетілді. Здесь затронуты темы в основном этнографии крымских татар. То есть это какие-то мировоззрения, там, легенды, как до войны занимались садоводством, виноградарством, там, какие-то традиции наши, ритуалы связаны там, с рождением ребенка, там, со смертью. Есть, конечно, там факты исторические, там и довоенный Крым, и период выселения из Крыма. Лейханы Изидинов адыны ташыған Крым татар медениеті ғайырдан жалландырылуы бойынша Ақяр фонды ишлеп чықарды. Жемиетчилер эминлер. Бу файдалы малюмат Крым тетқиқатчыларына мерақлы олачак. Нам хотелось привлечь внимание широкой публики, ну, в частности тех людей, которые живут в Крыму, независимо от национальности, к изучению культуры Крыма, ну и в частности крымско-татарской. И поэтому нам хотелось сделать интересным и привлекательным этот двухтомник. Эки томлық нешірні дизайнерлер Анна Садовникова и Оксана Домнина безеттілер. Буна ярым ел қадар вақыт керек олды. Стояла сложная задача, весь иллюстративный материал, который был дан для этой книги, совместить в одну историю и сделать его полезным и интересным не только для старшего поколения, но и для поколения юного и молодого. Потому что самое важное, чтобы эту книгу хотели изучать в школах, чтобы ее изучали или стали студенты, и молодежь знала историю народов, которые жили в Крыму. Исторический атлас культуры Крыма адлы нешір енді декабрь айында дүния юзны көрежек. Китапларының басылуына пара Ақярның бюджетінден айрылажақ. Айша Шулакова, Эльдар Заитов, Миллет үшін Ақяр шерінден. Куйымжы бузенат яда истидатмы кумуш ве алтындан санат эсерлерін насыл яратылан. Бір Илван үшін не қадар вақыт керек? Бу суалерге жевап алмақ үшін біз Қырымлы куйымжы Талят Абдулаевның устаханесіне ел алдық. Бу дульбер венже истесалның сонки басамағы олажақ Илван үшін таш сечілігі ве қойлығы. Қырым куйымжысы Талят Абдулаев ташлы юзыкны яссап битере. Да, самое ответственное в этом, в работе, это закрепка камня. Камень всегда нужно закрепить так, чтобы он был ровно относительно горизонтали, то есть чтобы он не был искривлен там и так далее. То есть чтобы соответствовал, да, то есть не так, что там каст и камень скошены на одну или другую сторону. Кыйметлі безек яратылмақтан әвел бір қач басамақның кече дизайнер макет ярата. Оны мумдан япа sonra кумуш яда алтын кесе. Тек bundan сон қойымжы таш келештіреве азыр юзыкны тегізлей. Талят Абдулаевның бу зенатқа мерағы мектеп чағынан көріні башланды. О яшлықтан гүзел чызайды. Олған қабілетіні шымды өз ішінде қолана. Қойымчылықнен 15 жылдан берлі оғраша. Осижади yolunu ярымаданын ән белі қойымчылық evlerinde башлаған еді шымды. Оның өз ұстаханесі бар. Анда о мерақлы илванлар яратауларының сырасында уникаль шерлер де бар. Изначально, если работаешь с клиентом, делается эскиз, как бы, либо клиент показывает то, что он хочет, приблизительно описывает то, что он хочет. Ты ему это пытаешься изобразить на бумаге, естественно, и когда он утверждает, да, что именно вот это то, что я хочу. Естественно, когда ты уже начинаешь в работе изготавливать эту вещь, ты не можешь отклоняться ни в сторону, то есть ни насколько. То есть она должна четко соответствовать тому, что ты показал изначально. Ez sas işlerini Talat Bey mına bu masa üstünde yapa ustahanede çeşit aletler var. Bu en bor maşnası, kelpeden, pinsent, köze ve eggef kıbileri. Bir kıymetli bezeknin yaratılığı üzerinde kararının bir ay çalışmak gerek. Talat Abdullayev unikal kuyumcu, hem tökmeci hem tegizleyici işlerini de yapa.
Уста ишандырганына көре коомчулук бу зина дегилде о зядеже истедаттыр. В общем, даже взять по нашей группе в училище, в которой я учился, допустим, да, там поступало около 40 человек. Реально из ювелиров, именно профессионалов, работников, таких, чтобы именно мастера, выйдет буквально несколько, на пальцах можно пересчитать. Остальные не будут заниматься этим. Кичик алтын парчалары масада зорнен көрінен Талят Абдулаев тек Ильван яратумен дегіл тамир ішлерінен де оғраша. Юзіклеріні керек өлчігі кетіре безіклерге бірінші ел таравыны қайтара. Иш вақтында күміш ве алтын парчалары мақсус табаққа түшелер. Соныларны иртіп, кененде işletmege мүмкін. Әр şey ескізден, яғни әди кағыт ве қалемден башлана. Человек должен понять, что он хочет, какие у него предпочтения, приблизительно оговаривается там общая форма, там орнаменты, может быть, какие-то будут присутствовать, какой камень и так далее. Evvelleri bir bezek kolunен yapılaydı. Endi yanlı texnologiyalar kelgeninden küçük sanat eserlerini yaratmağa da kolay oldu. Zemanevi teziyalar 3D моделini tekrar eteler. Этап проходит по эскизу, составляется в программе, 3D-программе специальной, специализированной, строится сама модель кольца. Этот файл, естественно, после того, как он закончен, передается на 3D-принтер вот сюда. И вот в данном случае мы видим, как бы здесь у нас идет ванна такая с фотополимером, специальный материал, из которого, грубо говоря, и вот площадка в данном случае вырастает из жидкого состояния наша деталь, которая нам нужна. В данном случае это вот, допустим, вот такое вот звено. Mum yüzükler ve başka çeşit bezekler nara dep adlandırılgan şekilde jıyılalar. Sonlarını maksus gips ırıntısına batıralar ve ırıtılgan madden için küçük teşik kaldıralar. Andan fırınga yollaylar. У нас вот такая раскаленная печь. Талят Абдулаев Ильванın bir paçasında ilham tapa. Usta daima yanı usullarını öğrene. Koyumculuk sanatında en esası merak joymamaktır. Надо изучать все возможные техники, которые существуют в ювелирном деле, да, и гравировку, все изучить. Mahsulatın kopyasını yapmak için pres şekil yaratılanda maksus irinti tökle ve mum modeli yapıla. Наша джезвешка, которая вот здесь вот у нас, да, вот на подобие сувенира, то есть она у нас, когда выращена уже на 3D принтере, она попадает у нас вот в эту форму. Вот в эту форму мы ее здесь, эту форму снимаем. Kuyumculuk, ressam kıyın zenatlardan biridir. Olacak eskizini düşünüp tapmak, çizmek ve yaratmak gerek. Bu iş adetten tış yanaşu ve estetik ve icadi dünya bakışını talep eten. Naciye Isayeva, Aslan Zivadinov, Millet için. Kırım sportçıları Kyokushinkai karatesi boyunca keçirilgen yarışlardan medallerden qayttılar. Sakura Nat Sojum adlı halkara turnir Akrusiyede Gomel şehrinde geçti. Miqyazlı yarışta galibe kazanmak için 350'den ziyade sportçı toplandı. Kırım sakinleri nasıl etip rakiplerini yengenleri hakkında bizim levhamız. Мелани Юсуфова Kyokushinkai karatesi boyunca halkara turnirinin galibi. O kızlar arasında 55 kilogacha çeki kategorisinde üstün çıktı. Sportçı 7 yıl devamında ısrarlı idmanlar geçirdi. Tamam bu alana Gomel şehrinde muvaffakiyet getirdi. Я одержала победу во всех трех поединках. Самый сложный поединок был, наверное, второй. Девочка попалась очень опытная, и мне с ней пришлось очень тяжело, чтобы выиграть. Но по технике дали победу мне. Rusya cima takımının terkibinde Miladi'den gayrı da 3 kırımlı çıkışta bulundu. Umumin galibe uğrunda 350'den ziyade sportçı öz gücünü sınadı. Bu Rusya ve Ukrayna sportçıları oldu. Подготовка у нас на эти соревнования стартовала еще месяца 3-4 назад. Как бы тщательно отрабатывали тактические действия в поединках, потому что нам предстояло встретиться со спортсменами из других стран. У них тактические действия были совсем другого плана.
Ну, можно сказать то, что наши спортсмены допустили незначительные ошибки, ну, те, которые заняли призовые места, 3-е место. Но Юсуфова Мелани, завоевавший 1-е место, отработала она отлично. 13 яшлы Данил Лазенко турнирде 35 кило чеке категориясында чыгышта болынды. Яш спортчы үчүн спарринг эң агыр тутушуулардан бірі oldu. Я занял 3-е место, потому что соперник, мы дрались с ним наравне, но он чуть-чуть техничнее был. Сейчас я уделяю больше времени и силе, технике, передвижением. Яш каратистлер Виталий Кошутанын талебелеридир. Бүгін тәжірибелі ұстазының өгітлеріні 100-ден зейде спортчы эшітте. Олардан 60 каратист, Хырым, Бутин Русия ве халқара біріншіліклер ве ярышларының ғалиплеридир. Профессиональный тренер должен давать душу для детей, для спортсменов, влаживать в него все силы. А потом, когда видишь, что твой спортсмен становится на высший пьедестал, ну это бесценный такой подарок. Поэтому, ну, все победы моих спортсменов для меня очень значимы. Галебелер, медалер ве кубоклар чоқ олғанына бақмадан спортчылар енді кележек ярышларға азырланып башладылар. Тедбір ноябрьнің 30-ында Ахмеджетте кечежек Бұқырым Жұмхариетінің Кеокусинкай каратасы бойынша біріншілік ве чемпионаты. Ярышта Хырым ве Краснодар жеварындан 200-ден зейді спортчы іштирак етежек. София Шукурова, Севиля Меметова, Алишер Алимов, Миллет үшін. Ахмеджетте күреш залы açıldı. Оны әрбір мескен ерге спортзал адлы хайрия программасы бойынша құрдылар. Бұл программа Devlet Дума мебусты Руслан Бальбек тарафындан 2016 сенесі тесис етілген еді. Программа бұтын Қырымда 3 ел девамында амелге кечірілі ве енді 8 спортзал açılды. Мұхбірлеріміз дабір спортзалының açылуында болындылар. Но чем сильнее его тянешь, тем он добавляется. И все. Ты смотри. Күреш бойынша олимпик чемпионы Рустем Казаков тренажерларының сынап бақа идман донатмалары чешет межгулетлер бежіровінде ярдым ете. Рустем Казаков оның яшлығында более тренажерлар yok olғанына айта. Шикарные условия, замечаний никаких нету, потому что все условия, чтобы тренироваться. Борчо Қырақ қасабасында açылған спортзал Ахмеджетте 3-ші Қырым бойынша есе 9-ші oldu. Оларны епсіні әрбір мескен ерге спортзал адлы хайрия программасы бойынша құрдылар. Лейханын тесісшісі Devlet Дума мебусы Руслан Бальбек oldu. Программа будет шагать бессрочно по всему Крыму, по всему полуострову. Наша задача войти в каждый населенный пункт, чтобы те, которые чувствуют в себе силы развиваться в спорте, смогли достигать высот вот именно в борьбе. Яны күреш залы құрылмасына 1 елдан аз вақыт кечті. Мұнда тренажерлар, күреш кілімі ве саунасы олған сағыламлаштыру комплексы бар. Это общее наше дело, потому что это здоровье наших детей, это развитие, это воспитание. Поэтому спасибо большое тем, кто это понял и приходил как бы со своей помощью. Спортзал açılуында Қырым мұсылманларының муфтисі болынды. Хаджи Эмирали Аблаев айтқанына көре, бұл ерде я спортчылар беден жeten, de tabiat ve ruh jeten mükemmelleşeler. Ama nesi var burada? Hem Ruslar da geliyor, Tatarlar da geliyor, herkes geliyor. Burada bu güzel bir dostluk, güzel bir münasebet. Bir yerde yaşayan, bir yerde okuyan ballarımızın içinde hem Ruslardan hem Tatarlardan her milletlerden burada olmaları, gelmeleri. Elbette bu çok oge bakan bir görüştür. Руслан Бальбек айтқанына көре спортив заларының құрылжылығы девам етмекте. Яны вақта да 2 зал açılacak. Нәжесаев, Руслан Минаев, Алишер Алимов, Миллет үшін. Бұл бүгінгі соңғы репортажымыз oldu. Мен сізге ратық күндеріңіздің қорында азаларыңыз нен самими мұйты кечірмеге тілейім. Эфирде көрішмек үзіре сағлықнен қалыңыз.